Coba juga jadi itu teh haring di mana aja lumayan jauh ngepek mah jadi coba ini kan sah itu wow tolong jaga ragaku, nitipkan. Baik, Dinda. Kakang Prabu, Kakang Prabu, Kak. Ih, sah gitu teh. Si encok aing kumat goblok. Pakarinu ki gaburung aing. Aduh goblok. Ih, sah gitu. Ih, si Amang tadi. Goblok. Teh jelema teh sah gitu ujung-ujung nyerang kitu mungkin teh. Tuman elok berat Tuman siapa yang balas sakit Lain biasa disuntik goblok. Dia mah kabur, dia mau usaha kabur. Bujur aing biasa disuntik vaksin. Sejelema teh aku udah nangan si Haji. Kabur aing. Iya, hai. Saji. Ampun aja. Kunaon sih teh? Jelema itu anu, Kunaon? aya jelema anyar. Saha? Dandanan teh aneh, Di. Aneh. Bujur aing disuntik. Astagfirullah. Ya aku zaman kiwari kudu aya jelema aneh. Pan aing teh disuntik vaksin, Di. Suntik vaksin. Nah, disuntik deui nyeri punya bujur udah parah. Atuh aing bejaan suntik vaksin aing na bujur. Sampai Hah? Nah, mana? Abur orang tangan. Mana? Mana? Bener. Itu tuh belah itu. Belah mau nih. Dia jangan naon. Orang dulu kan. Orang aja dulu tangan sekarang. Mana? Anjir sih, naon? Harim. Wah, astagfirullahaladzim, mimpi aura. dan si Mana? itu kesabaran Ih, anjing. Temenang gitu mah. Ayo lambar bila.
baju jeung acara kan. Ulah ini astagfirullahaladzim. Ulah pri jijik. Ulah. Tolong. Tapi aing karunya. Aing kan kaurat merta astagfirullahaladzim. Ujian nulungan teh. Tulungan we. Mah makin naon sih teh. Ya pakai iwe ci. Iwe itu lah. Tujuan itu tuh gimana? Tukang menang ke sekarang. Ayo. Kumaha? Kumaha teh? Preman kecil. Atuh. Makin mana ini? Ah, dekat dia. Tahu buru-buru kan dia. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Sabaraha geuningan. Jajoran tadinya. Ngeureuyaan tak awewe. Astagfirullahaladzim. Terima kasih, Den. Sami nuhun. Nya, geus we nya. Tapi suamiku, Di mana salah si aing? Di mana? Tuh orang gimana? Di mana kedok? Ini asa amat salah ki batur. Hei, aing mah bangun belah ditu nya. Di mana anak kedok? Kowe tak geuningan. Sabaraha nya. Dah. Makanan teh. Boga harta teh, lain tabungkeun gara-ge. Lain di petian ieu mah ke zaman. Naon prik mah Haji beres? Alhamdulillah beres. Sama mau aja. Hah? Dia eta harta di petian. Itu zaman. Berarti aya mah geus beres. Beres. Aya di geus lah geus balik berenang teh itu. Ayo urang eta ka itu lah. Balik ku berenang. Naon nih? Naon? Itu. Eta mah eta. Iya.